Ari do emongku orang mak biasa na asiaran sahur olong-olong tak tahu sedih kami rosak kengkuan kepikir biasa nurus sahuran ini gunakan ayolah akan paling gelap santos beura lagi tas saja setengah empat lah hari ini sab demam ibu budi no udah orang ini sabu lewat jadi na tak ada ringkuk jalan sahur ya ada berapa ulun bahaya kurang 5 menit ya biasa na din hari masjid asa aja keun sahur tak mak taduk nah jadi ya kok mau tak dari alarm tak giding gitu bukan tak jauh wale masjid wa masjid lain lah Aung Kalaungan Purudin lah kita Aung Kalaungan oh no Bang. Mak lain sap kan? Dek rumah kan? Mak lain sap nanti. Nah, dek itu dingin om. Dingin. Palang. Ika. Hey. Kalau duit. Jaga. Los. Goreng. Ocio awak. Ocio, kakak. Ocio. Kak. Ocio. Ocio saya sahu ya. Bah, ocio. Ocio dah. Sahu jan. Sahu. Mik sahu. Ocio sahu mik. Oh no. Tui mik sahu. Oh yang dikit tangi din guna ko tiyak wa. Ba, kita dumpo tata. Joko ko tiyak ko tiyak. Joko, ko tiyak. Ko tiyak, cui sawi. Oh no. Ba, tata. Sawi ko tiyak. Kuih tiyo. Oh yang do kita ngiding bu na, sawo na yo. Cui mik ke. Sawo na yo.
Udah cerita buyuin siapa nak? Wah, cuy. Pecek dia cuy pasangan. Cuy tak, tôi theo em. Cuy, em người ta nghe dinh sắp được khi gặp buyu. Cuy. Wah. Mak bayar dojek buat nak Benar mak disco benda. Saya nak hebat yang ngukus Cik. Dia mau ngukus buat nak. Cik. Datang mak disco buat nak. Cik. Saya nak hebat saya nak. Ubun nak tak kerja kayo ay otos. Cik hebat buat nak. Tambah api pun tambah makan tak. Otos ka jembunya. Untuk teologi kalau ay. Tuh. Wow. Banyak ingin sisium ya tak. LOL. Banyak ingin sisium ya. Wah, ingin sisium ku tak ya. Wah, kau tak ikut biasa na ya. Kau siai biasa na. Mata siai kau ya. Aduh, dia siai kau dah. Mati na dia meeting kau dia meeting. Tenang tak. Antos dulu, jangan mati ya. Jangan mati kau anu dia meeting. Tiêu mấy cái mày ba tên bên cổ bữa nay tạm hát tí rồi bữa nào đi chưa bữa nào đi rồi bữa nào tạm hát tí thì tạm yêu đi nào bên cổ bây coi bữa nào tạm hát tí đó đi rồi bữa nay á cái gì vậy vui rồi bữa nào mua cho bữa trộn rồi giờ tao suy nghĩ á giờ Được tak? Vô đi là tak? Wah. Oh di mana? Orang ada mau. Di mana sabar oyak nak? Apa di mana? Hah? Mana mata boy? Bolo kan. Gendeng. Betul. Coba nak tak boy cerita positif. Kok kayak ni oi, dan kok benar distu nak ya. Tala tahu orang yang geder bro. Tala orang yang ngebun macam ni orang yang disco dia. Tak nak kok benar mengotoi mo. Tolel, mau dan kayu ay kotos. Dia betul nak. Benar mata toyos mate. Macam-macam kan orang. Orang beres kok orang. Wiyo dia banyak wiyo sen tak tak. Macam mana? Aduh, di mana? Wiyo budak. Kau tengok tak? Kau tengok. Kau ngecop lagi. Ayo coba lagi. Oh dia. Ima tok tetok ni an mah. Dari lon. Tetok. Dari jauh tanya tinggal jadi apa. Oh ya. Tetok. Tingin tiap pun na. Mar dulu. Apa ya mah? Oh dia. Ano mah apa ya? Nigeria. Ima. Nigeria nyamai puwer. Uwi ya. Bu betul yang punah tata. Iya. Tina siyo deki boye. Cendia siyo. Soar. Copot. Cawi. Ini nyaman orang-orang coba sitrum kan. Bocok anu kami punah. Muslimin muslimat. Kaulah capok sitrum. May kabulo. Benar apa nonoman cawi. Sial kok. Susiay. Muslimin muslimat. Mangkin pun masuk bertona. Soal. Lopot boye cawi. Malah kau lopot dulu kau. Benar suai beni cawi. Sahur lopot jan beni soal. Tina jota boyo. Jaga bola. Lopot. Saya. Sahur. Tepak. Sahur. Tepak. Sahur. Tepak ubun na tak kaya ubun na suayan na. Payangin. Sekitar bungo tu reba bungo. Bunuh apa? Aduh ceker wah. Oh bunuh. Benito piatil. Menjauh. Sahur. Sekitar sahur tu ya sahur. Minta kau masuk ke imsak. Iya.
Samangken jam telok Sekita sahur ngiring tulia sahur. Ang buwan nang ko kaya sahur ang nang watao yang. Sahur. Seci puyu sengo tak sahur beni tahu yo. Seci puyu tak. Jangan bola. Buya tahu suaya kita kan berbeda. Iya tahu. Iya tak nanto. Buya tina jangan bola. Ya jangan benih ke suara nak kaula kuah. Iya. Sige buru kaula. Benar aja kaya entok kaya. Iya jangan bola jangan benih bukan. Tahu muslimin, tahu muslimat. Kau benih tahu. Iya tahu. Tahu muslim aja kayak dia ngoin cok ngeng buat na. Oh iya. Iya. Tahu muslimin, tahu muslimat, imin na imat, sikit biyun ayak na si saoy, nyeng engke saoy. Mai ke samangken jam, koi dua, ye buat 1 jam. Koi dua, ye buat 1 jam. Nanti tepak. Mak gol 2 lewat 1 jam. Muntoi 2 buat 1 jam koi bayang apa bayar cimaya? Kau telok. Ikan tepak koi tio. Yo orang main suruh kan ge. Apa na ikan? Oi yang biaya berguna, kayak dia contohnya. Iya sih mana. Saya kita sahur kau lo. Kita sahur kuah apa ya? Bener. Saya kita sahur ngiring juga sahur kok. Kita sahur ngiring juga. Iyo ngak dia tepak yo. Bola. Oh iya tahu paen mak, tahu paen tahu yo. Lud. Ada mon bi ke TV tak bisa sejak. Oh iya mak. Ya sa kedua iria. Ada cukup ke kapi roreng dah. Oh iya ranying. Iya le ranying. Kan gua ila tu yo. Oh iya yo. Ayo. Muslimin muslimat ngereng sekitar sahur tu lihat sahur Ngeyeng kita sahur cek sahur. Tako kaburu insaf Tako kaburu insaf. Sahur. Bapak. Apa orang mak? Orang Kalawangan sahur je saja. Mak itu. Begini mak. Hari ini masjid. Kemudian deh. Lah 5:30 mak. Kurang ajar. Benar ini ada lain benar. Ini retor nak berak. Iya. Pak Lang. A few moments later. Sahur. Ano dong mak? Ang ko apa? Mak ngermain ngeri. Sahur tak tahu sahur. Jongkoyon. Benih jongkoron. Kenjoron. Iya. Abu goreng istirahat ring tedung. Istirahat ring tedung jareng waktu na sahur. Sahur gigin jadi. Sahur gigin. Ambu. Apa ring tedung ke kapi? Abis kira kau berempat ya saja buat. Kau tio. Kau telok dia. Gigin abis kia. Ini mah bodoh kiki tio an kau banyak cici. Hari ya lah kalau 1/5. Hari ya mak Bermain nger. Ayam mak toy tio. Kau pendung orang. Hari apa? Bajaring din kau lah cuma tak gerak jalan. Tak ada yon. Hah? Tak meliaki baterina. Bumi tak ada je lu. Kau sana apa? 1/5 pak. Wah. Kau ben-ben tak sahur cak. Hah? Tak sahur kau ben-ben nang. Hari yang kau ben-ben todus sekarang orang dia. Buyung mak. Muslimin musliman. Bolok kok. Segi buruk kau lah sahur gerua lopot hoak. Berarti gerua hoak. Enten tak sahur. Mangken pun 5:30.
Tak sahur. Mungkin mari mau maki bon. Mari mau maki lah. Kau mek kayo yang kau mak. Kau dah maaf ke? Kau dah kajakan gelap. Pijan gula kau telot ni. Mangkane setengah 5. Maaf gua hoak benih. Kau lelokon. Cuma din kau le mati ternyata tak ada betonah. Karena nikah si tanggo bayi. Bona. Baan si tanggo bayi. Bona si tedu tanda cekeng kau lah cekeng kado bona. Betau, mau cuma mati mata yubuin betul benar. Betul lah benar. Halaki, kalah Betul. Betul sungai ya betul. Ya betul, ya betul. Jadi buru berarti. Ya betul. Ya betul. Kemang. Betul. Betul dia. Taknya soyong ayak betul. Alang dia. Ayah tan betul tata. Tri ini betul ceria. Iya tak baca tu coba nak betul tanah. Malu-maluin. Buatnya si saya. Buatnya si saya. Ambu pun aku jaga sahur. Saya tedung dia pun aku. Cina. Tedung songai. Cina bunyi masalah nak buatnya. Musolam ni masalah. Iya, mak buatnya si cici cendina yang. Cina ya tak nanto. Kau mau dah sahur ngari berapa? Bungko tak sahur dia na yo. Bunyi kumbon tak sahur kau tak sahur dia. Kan mau ni jaga tedung. Jaga. Buatnya.